hermanos y hermanos, hoy también esta noche muchas familias se reúnen para poder compartir el alimento, para poder estar en familia. Pero esta reunión de nada es si es que no se tiene presente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él hemos recibido la salvación, por ese sacrificio el cual hizo en la cruz, y por Él tenemos la vida eterna, y Él nos ha lavado y limpiado, de tal manera que realmente podemos presentarnos ante el Padre con un corazón limpio, justo, santo y perfecto, solamente por su gracia. Así también mandamos saludos, ¿no?, a los hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día transmitiendo el Evangelio, llevando la palabra, y a aquellos que también Vamos a seguir alabando esta tarde, perdón. Vamos a cantar el himno número 65. Himno 65. En un pesebre yace un niñito. Perdón, el himno 67. Himno 67, ángeles cantando están.
Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador esta tarde, hermano Gregorio Cari, el cual nos va a dirigir esta tarde. Hermanos, buenas tardes. Damos gracias a Dios esta tarde también porque Dios nos permite también este servicio de oración esta tarde, aunque un poco temprano, por las dificultades que hay aquí en La Paz, ¿verdad? Entonces, así hay y ha permitido Dios, ¿no? Para que podamos también alabarle, escuchar la palabra de Dios este día. Vamos a empezar con una oración, hermanos. Pueden inclinar sus rostros. Yo voy a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos por un día más, Señor, que usted nos da. Y hoy también, Señor, usted nos permite llegar a la iglesia para escuchar su palabra, Señor, a través de sus siervos, Señor. Dios Padre, usted dirige siempre nuestra vida, Señor, por eso estamos agradecidos, Señor, a través de su palabra, Señor, y a través de sus siervos, Señor. Escuchando la palabra, Señor, nosotros podemos tener esa esperanza, Señor. Dios Padre, así también pedir, Señor, este día por sus siervos, Señor, también por los hermanos, Señor. Usted guarde siempre su familia, su vida, Señor, de ellos. Ellos están, Señor, velando por nosotros, orando también por los hermanos, Señor. Dios Padre, así usted nos guía, Señor, este tiempo. A través de las actividades también, Señor, usted está trabajando en el corazón de los hermanos, Señor. Y así queremos agradecerle esta tarde, Señor. Dios Padre, sí, usted también. Y pronto también nos permitirá, Señor, un lugar, Señor, donde podamos también nosotros estar alabando y escuchando su palabra, Señor. También muchas almas, Señor, llegarán. Y así, esa es su voluntad, Señor. Dios Padre, usted siempre da aliento, Señor, a aquel que está cansado, Señor, aquel que tiene dificultades. Usted da, Señor, nuevas fuerzas, dice en su palabra, Señor. Y Dios Padre, así queremos creer, Señor, en su palabra. Y este tiempo usted también, Señor, bendecirá a sus hijos, Señor. Va, Señor, usted dirigir, Señor, también la vida, Señor, de ellos. También, Señor, aquellos hermanos que no llegan, Señor, usted también dirigirá, Señor, hacia su redil, Dios Padre. Señor, así queremos agradecerle. Este día también usted siembre su palabra en nuestro corazón, Dios Padre. Señor, así queremos orar esta tarde y agradeciéndole por todas las cosas, Señor, que usted nos da y nos permite pasar, Señor. Todo esto, Señor, oramos así en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Y esta tarde también tenemos los testimonios, hermanos, y vamos a invitar al hermano Jorge Parrado. Él nos va a compartir su testimonio, hermanos. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Buenas tardes a los pastores. Quiero leer dos versículos de la Biblia, pero quiero que me escuchen nada más. En San Juan está en el capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no les recibieron, dice. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos versículos muy preciosos. Esta tarde quiero empezar un poco con mi testimonio recordando esta fecha, 24 de diciembre, ¿no? Yo no la recuerdo como sufrimiento, sino yo la recuerdo como Dios trabajó en mi vida. Yo me acuerdo cuando era niño, nunca tuve una Navidad, ¿sí? Muchas veces, de muy muchacho, yo corría donde repartían juguetes y nunca podía agarrar uno. Siempre
me ganaban, eran más grandes, yo era pequeño. Y empecé a vivir así, ¿no? Entonces, ha habido una vez donde yo pude recibir un regalo, ¿no? Pude recibir un camión grande, hecho de plástico, donde realmente era la Radio Universo quien había regalado estos juguetes, ¿no? Yo había dormido esa noche ahí en el lugar donde iban a repartir los juguetes, y ahí recibí un camión. Pero el que estaba detrás de mí recibió unos Indúbar. ¿Se acuerdan los zapatos Indúbar? Esos recibió. Y él decía, no, oh, ¿cómo me van a dar a mí estos zapatos? Yo no necesito. ¿Quién necesitaba? Era yo, porque yo no tenía ni zapatos para caminar antes. Entonces, ¿sí? Eran unos zapatos de goma que tenía unos... calzaba 30, 31. Esos zapatos eran 39. Pero así me ponía, ¿no? Así me hizo. Las navidades han sido con mi familia, nosotros 5 hermanos. Las navidades nunca esperábamos muchas cosas, casi nada por la humildad de mis padres más que todo, ¿no? Les voy a leer algo que he ido rescatando de lo que los siervos han compartido, donde dice: la verdadera Navidad me recuerda que no se trata solo de regalos o celebraciones, sino del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Dios envió a su Hijo al mundo para traer luz, esperanza y salvación a la humanidad. Al nacer en humildad, Jesús mostró que vino para todos, especialmente para los que reconocen su necesidad de Él. Al comprender el mensaje del Evangelio, entendí que la salvación no se gana por obras, sino que es un regalo de gracia. Jesús vino a perdonar pecados y a darnos una vida nueva. La Navidad cobra su verdadero sentido cuando aceptamos a Cristo en el corazón y vivimos agradecidos por el sacrificio que más tarde haría por nosotros. Celebrar la Navidad es recordar que Dios cumple sus promesas y que en Jesús tenemos perdón, paz y vida eterna. Eso yo rescataba de las prédicas de los siervos. Una vez me tocó predicar cuando era diácono, me tocó predicar un 25 de diciembre, los siervos habían viajado. Yo compartí lo que un día compartió el pastor Pablo Shim, la verdadera Navidad. Entonces, cuando yo terminé de compartir esa palabra, muchos se molestaron, porque la verdadera Navidad es el nacimiento de Cristo en nuestro corazón. No es esta fecha, sino el momento en que Dios ha permitido que nosotros podamos recibir la salvación a través de que hemos escuchado y con nuestra boca hemos testificado y hemos dicho: sí, yo soy hijo de Dios porque soy santo, justo, perfecto, no tengo pecados, porque Dios envió a su Hijo para que Él muera por mí y nos dé esa libertad de la esclavitud del pecado. Realmente en este versículo que dice más, a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso yo me considero un hijo de Dios, porque desde el momento en que he recibido la salvación, yo estoy agradecido por todas las cosas que ha hecho Dios en mi vida.
realmente yo he recibido la ayuda. Muchas veces me he portado tal vez muy soberbio, no solamente con la iglesia, sino también con los siervos. Por eso el tiempo, yo quiero entrar a la vida eterna, no quiero ir al fuego eterno, quiero entrar a la vida eterna. Por eso, importante en mi vida, humillar el corazón hacia Dios, de que la palabra empiece a trabajar más, de que la palabra, a través de que estaba la oscuridad, porque muchas veces que tuve comunión con pastor me decía, usted viene a la iglesia pero su corazón está lejos, lejos de la iglesia. Entonces yo meditaba en eso. Es importante la ayuda de la familia, es importante la ayuda idónea que es la esposa, los hijos. Por eso este tiempo, yo veo cómo Dios ha obrado en mi vida. Dios ha trabajado bastante, Dios me ha dado tantas cosas que tal vez en aquel tiempo, cuando era muchacho, jamás pensé que Dios me iba a escoger como su obrero, que Dios me iba a dar la palabra y que solamente yo pueda hacer algo tan sencillo que Él me ha dado, la sabiduría de predicar el Evangelio. Por eso este tiempo, hermanos, yo estoy agradecido de recordar, no con sufrimiento, con pena, con mucha alegría, de que si no he recibido regalos en Navidad, pero sí he recibido el regalo más precioso, que es la salvación. A través de esa salvación, yo puedo decir que soy hijo de Dios. Por eso en la palabra dice, solamente cree en el que Dios ha enviado. Yo tengo que creer en Jesucristo, que Él vino, que Él realmente ha trabajado en mi vida, nos ha ayudado. Realmente, hermanos, espero que así un poquito contarles mi testimonio para decirles que Dios está vivo, ¿sí? Dios realmente vive en nuestros corazones y que nosotros cualquiera, si nos llega una situación, debemos ver que Dios nos ama, por eso nos envía, ¿sí? Para que no nos olvidemos de Él, que estemos orando siempre para que Él siga trabajando en nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, hermano, por el testimonio. Y también tenemos ahora un video resumen de la noche navideña que tuvimos este domingo, hermanos. Vamos a ver el video. Don't care about the presents underneath the Christmas
Sí, hermanos, Dios permitió ese día, ¿no? Para compartir en familia. Disfrutaron también de las presentaciones, la palabra. Y esta noche tenemos una presentación también, hermanos, una presentación especial de guitarra. Y hermano Henry Cortés nos va a dar la presentación. Esta noche vamos a escuchar 2 alabanzas. Uno, Noche de Paz, y otro, Al mundo paz nació Jesús. Recibamos con un fuerte aplauso más, hermano. Hermanos, de mucho tiempo, ¿no? Me presento en público con guitarra después de una situación que tuve, pero gracias a Dios, ¿no? Que me permite también servir de esta manera. Vamos a cantar una alabanza al himno 58, Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz. Brilla anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y gloria en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Sí, vamos a cantar una alabanza más, el himno 76, ¿no? Al mundo paz nació Jesús. Al mundo paz nació Jesús, nació el Santo Rey.
y pa' su santa ley, y pa' su santa ley, y pa' su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones él mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Gracias, hermano, por la presentación. Esta tarde también tenemos la palabra a través de Pastor Andrés Lim, nos va a compartir la palabra. Adelante, Pastor. Sí, buenas tardes, hermanos. Sí, hoy es un día antes de Navidad, ¿verdad? ¿No? Creo que, aunque no ñuqapis manchay ocupas sonquykasan tukuytawan usqhay risaq familiaywan kusqa comparte chay sumaq ashkha kusita quwayku kunan ch'isiñawpaqtaq masqarisun Usqaq Corintios libruta Usqaq Corintios libruta Pisqa chunka pisqayuq t'aqapi uchishaynimanta pachañawirisaq tukuychu tarinkichis wawqimasis Usqaq Corintios libruta chunka pisqayuq t'aqapi uchishaynimanta pachañawirisaq ñawirisaqkunan kunanqa hermanos yuyariykichik evangeliomanta willasqayta mayqintachus qankunapis hap'irqankichik mayqinpitaqchus sinch'ita sayasankichik chaymanta sichus chay willasqay palabrasta hap'ikunkichik chayqa salvasqa kankichik mana hina chayqa qasillapaq creesqaykichikqa kanqa ñawpaqta tukuy imamanta astawan yachachirqaykichik imatachus ñuqapis yachachirqaykichis Cristo huchanchaqrayku wañurqa Diosmanta qillqasqapi nisqaman hina p'ampasqa karqa kawsariporqata kinsa p'unchayniman Diosmanta qillqasqapi nisqaman hina chanta rikurirqa Pedroman chaymantataq chunka iskayniyuq apostolesman chay qhipata waq hermanosmanpis rikurillarqataq phisqa pachaq kuraq tantasqa kasaqtinku chaykunataq ashkhas kawsasankuraq wakintaq wañupunkuña chaymanta rikurillarqataq Santiagoman chay qhipatataq tukuynin apostolesman tukuymanta qhipatataq ñuqamanpis rikurillawarqataq sullu wawa hina kasaqtiypis ñuqaqa apóstoles ukhupi aswan huch'uypaq qhawakuni manataq apóstol sutiyuq kanaypaq hinachu kani Diospaq iglesianta tukuchiyta munaspa qhatiykachasqayrayku chaywanpis kunanqa Diospaq qasilla k'acha yanapaynirayku imaynachus kasqay kani chay k'acha yanapaynintataq ñuqapaq mana qasipaqchu karqa ñuqa tukuyninkumanta aswan sinch'i trabajarqani chantapis mana ñuqapichu astawanqa Diospaq k'acha yanapaynin ñuqawan kasan chay ruwarqa chayrayku mana imananchu ñuqapis paykunapis kachunku willaraqkuna tukuyninku kay evangeliota willararqayku ahinallatataq qankunapis chayta uyarispa creerqankichik sichus wañusqamanta Cristo kawsarimpusqan willakun chayqa imaraykutaq qankuna ukhumanta wakin ninku wañusqamanta kawsarimpuyqa
mana kasqanta sichus wañuymanta kawsarimpun mana chayqa nillataq ari Cristopis kawsarimporqachu. Cristochus mana kawsarimporqa chayqa qasi manakaq willasqaykuqa qasi manakaqllataq chaypi cresqaykichaqpis. Chayqamantachus wañusqapis mana kawsarimpunku chayqa ñuqaykupis Diosmanta llulla testigos rikuriykuman imaraykuchus willarqayku payqa Cristoqa kawsarimpusqanta. Sichus wañusqa mana kawsarimpunku chayqa Cristopis manallataq kawsarimporqachu. Cristochus mana kawsarimporqa chayqa qasi manakallaq cresqaykichaqpis ahinamanta huchaykichaqpiraq kashankichaq. Hina chayqa Cristopis crespa wañukunapis chinkachasqatataq kanku. Chaykuna kawsayllapichus Cristopi suyakunkichaq chayqa tukuy runasmanta aswan khuyaq waqchas hina kawsaq kankichaq. Kunanqa yachanchik Cristo kawsarimpusqanta wañusqankumanta ñawpaqta kawsarimpunku uk ñawpaq poqoy hina. Imanatachus wañuy rikurimurqa uk runanaqta hinallatataq wañusqankumanta kawsarimpuypis uk runanaqllatataq rikurimunqa. Imaynatachus Adannaqta tukuy wañurqanku hinallatataq Cristonaqta tukuy kawsarimporqanku. Chayrayku sapa uk maychus kananpaq kawsarimpun. Ñawpaqta Cristotaq paypaq poqo hina. Chaymantaraq Cristoqa kaqkunata kawsarimporqanku hamuyninpi. Kunapisqa chunka chiqllayniman phinkisunchis. Kayta nikichaq hermanos, kay aycha cuerpollaqa mana allinchu. Atinchu Diospaq reynonta herenciapaq hap'iyta nitaq ima ismuq kaqpis atinmanchu herenciapaq hap'iyta mana ismuq kaqta. Kunanqa pakasqa yachayta willaykichaq mana tukuychu wañusunkichik chaywanpis tukuy hinaman tukuchisqa kasunchik ukllata ñawi ch'irmipi corneta waqayninpaq tukuyninpi corneta waqaqtin wañusqas kawsarimporqanku mana ismuq cuerposniyuq chanta ñuqanchikpis hinaman tukuchisqa kasunchik. Kay ismuq cuerpoqa tukupunan tiyan mana ismuq cuerpoman kay wañuq cuerpotaq tukupunan tiyan mana hayk'aq wañuq cuerpoman. Maypachachus kay ismuq cuerpo tukupunqa mana ismuqman kay wañuq cuerpotaq tukupunqa mana kaq wañuq chaypacha hunt'akunqa Diosmanta qillqasqapi kasqanman hina. Wañuyqa atipasqaña chinkachisqa kunanqa wañuypaq atinin atiparnan wanchiq manaña kanchu nitaq ima saqratapis ruwayta ati wanchiqchu. Wañuyqa saqrata ruwawanchiq huchayrayku huchataq atiniyuq rikurikun leyrayku. Kunanqa Diosman graciasta qusqa kachun wañuyta atipayta yanapawasqanchik rayku. Señorninchik Jesucristo naqta ahina ari munasqa hermanosniy sinch'ita sayaychik mana sayk'uspa wiñapapuni Señorpa ruwayninpi maraykuchus yachanchik Señorpa sutinpi ruwasqanchikqa mana qasipaqchu kasqanta. Pisqa chunka pusaqniyuq chillaninkaman ñawirisun. Qankuna qhawsankichishu noticiasta Coreapi tukuy eventos ruwasqanchikta Evangeliopi tukuy maymana eventos kasqanta página web Good Corp página web Misión Buenas Nuevas ORG pachaq suyuspi iglesianchis tiyan tukuy pachapi imayna kasan imanta llank'asan kay evangeliota imaynata Dios llank'asanri astawan lluqsin pastorpaq kuna maypi kasan chantapis ima llaqtapitaq kasan chay noticia niqta yachayta atinchis. Chayman ñuqayaykuni sapa p'unchay kaypipis Boliviapipis Misión Buenas Nuevas kapuanchis. Internet pitiyan
internet pi atinchis kelkaita misión buenasnuevas.org chaypi lluqsin misión Buenas Nuevas Bolivia chaypi noticias lluqsillantaq hinata qankunapis yaykuy atinkichis chayman yaykunapaq registrakunaykichis tiyan sutikichiswan informacioneswan ima usuario contraseñata hap'ispa chaypi yaykunkichis kunanqa página web Central Koreamanta chaypi kasan chaypi votay atinkichis ima noticiachus allin kaq kasan chayta sapa atinkichis votayta premio ima tiyan sorteanqanku chayta hap'i atinkichis pastor ñuqa Boliviapi tiyani atikun kayqa tukuy Suyuspi internacionalmente kasan chanta misión Boliviapis charayku nisaykichis qankunaman premiota coordinasaykuraq kanqa chaypis ñuqapis kayman yaykuspa página web tamasq'aspa chaypi tiyan internetpi yaykuyta atinkichis chaypi noticiasta allita yachay atinkichis kaypi iglesiaman chayamuspa chaypi presencial kay salonpi kay qhipaman yaykumusqanku chayta qhawankichichu chayqa haywanqa sapas runaman phisqa tickets qunqanku chayta qhawariy atinkichis ima noticiachus qankunaman gustasunkichis mayqintaq allin kaq noticias imanatachus Dios llank'arin chayta qankuna chayta churay atinkichis qankuna churankichis ñachu chay tiqueta mañaychis oficina mesa de inscripciónpi ñuqapis chay tukuy noticiasmanta allin kaq noticiata campamento mundial Sucremanta chayta manchay llank'arikun chaypi chantapis karqa chayta k'amiwarqa eneropi chay pastor hamunqa chaypis pay niwan kan mana imapi piensankichu niwan imaynata niwanman mana imapi piensas kayta kanqa ma ima piensankichu nispa niwan ñuqaqa pechuyta takakuy munarqani ñawpaqta imayna pastor hinata ruwayatinri pastor mana allintachu t'ukurini kan tukuspa entrenamientota hap'inayki tiyan charayku sonqoypi justificay munarqani manchayta charayku imanatataq chaynaqpi wakichimunanki mana allinchu chaynaqqa nispa chantapi siervo Diospaq siervon chamunqa kanqa mana allintachu yuyaykachasqanki kanqa entrenamientota hap'inayki karqa chay campamento tukukuqtin ñuqa Coreaman pusasqayki wataqmanta kutirinaykipak entrenamiento hap'ik entiendesankichu ari pastor narqani risaq nispa hinata manchayta k'amichikurqani astawan mana atikuq astawan chayamun chay mana pastoremantachu mana chayqa askha pastoresmanta yuyakuni ñuqa chay noticiata astawan yuyakuni dificultad kasarqani hinapis qhawanchimanta qhawanchiri Diospaq obranta hatun kaqta astawan dificultad karqa Diospaq obran astawan hatun dificultad tiyan astawan kusi karqa warmi onqokusaqtin wawa nasichikusaqtin manchayta nanan warmi onqokusaqtin insultan iman huchaykirayku ñuqa wañuni nispa maldicen mana confirmanichu hinata parlasarqa pero qhawaspa ima obrata mozo kawsaypi maymapis kamanchu hina kusisqa kusipi wawanta qhawaspa kusikun tukuy nanayninta qonqa wawata qhawaspa noticias ukhupi
campamento mundial tar Sucrepi ñuqa churarqani chayrayku chay noticiata chanta waq noticiata kay La Pazpi participayku casadoswan Caranaviman visita participayku campis ñuqaqa iskay chunka equipos futbolmanta apasaq campeonatota chayman ñuqa kaypi qhawani kay La Paz llaqtapi astawan sayk'usqa qhawakunku internetpi lluqsinchayqa punchari Santa Cruz Cochabamba tukuy iglesiaspi kay astawan sayk'usqas kanku sayk'usqas kaypi wawqimas kanku astawan sayk'usqa kanku iglesia munaqtinku ruwaytaku evento participan campis chaypi qhawakun mana kallpayuq kay entiendeni kaypi asqa llank'ana tiyan wasinku qhawananku tiyan manunku tiyan chantapis kallantaq llakikunas familianpi wawasnin kayta ruwanapaq ñuqa kayta entiendeni charayku munayku casados kay La Paz llaqtapi imaynamantataq kallpayuq kamari kay evangeliopa t'ukuriyku watuspa ima gustasunkichis casadosman ima gustari La Paz manta casadosman waq llaqtapi mana yachanichu imaynachu kasqanta imata astawan gustan casadosmari qharisman mikhuyninko paykunaqa mikhuyta ñawpaq munanku mikhuy paykunaman gustan alli mikhuspa paykuna qonqanku desestresakunku nin chanta fútbol charayku casadosta Caranaviman pusanaykupaq wakichiyku haqaypi Caranavi mayupi chaypi sach'as tiyan qoras chanta chaypi puqllayku fútbol puqllaspa qonqan tukuymata chanta yaykuspa fútbol tukukutin manchay q'oñi chay ladopi tiyan mayu yakuman yaykunku chaypi nadarispa qankuna chayta willaqti qankuna wiyanikichikpi tukuriyatinkichik manchay k'achitu tukuy estresta qonqanku tukuspa mikhunku imata mikhunku churrasku mikhunku khusqa mikhuyku chayman pusayku casadusta chaypi kallpachakuyku ánimos tiyan mosoq sonqo La Pazman kutirimunapaq kay evangelionekta tiyanaykupaq iglesiapaq chaypi t'ukuriyku charayku ñuqapaq kayqa allin kaq noticia campeonato ñuqapaqqa kasankay waq noticiari qayna kay semanapi sexto taller evangelización manta tukuyku guías zonas manta hamunku waq llaqtapi diáconos participanku chayta qhawaspa oficinapi inscribikunku chay deporteta ñuqaman qhawachiwanku asistenciata kuraqninmanta tukuy guías matrimonios subguías ima hamunku yachaqa kay tallerta evangelizanapaq ñuqa t'ukurirqani La Paz llamanta chaypi Caranavimanta Chulumanimanta Ziberaltamanta ima paykuna participanku asistencia karqa manchay kusikuni chayta qhawaspa ñuqaykuqa paykunaqa chay tiempopi participanku taller capacitacionpi munayku sayarichiyta evangelistasta paykuna chay tituluwan predicanku kay evangeliota tukuynekpi asqa runa salvacionta taripanqanku chaypi t'ukuriyku ñuqaykuqa hinata pisita parlaspa chay noticiasta willaykichis sapa runaspata uhirataq tukuymaymana noticias tiyan qankunapis votankichis ñachu waq noticia sapa chay noticiaqa iskay chunka pusaqniyu kay domingo kay killamanta aqllayatinkichis participayatinkichis chanta 15 chunka junio diciembre killapi chaypi kanqa culto mosoq watata chayamushan kay qanchis sukhapi qanchis tutata qallarispa pastor Oxiparpaq mensajenta uyarisun qhipan watapaq masista charayku invitayku
hermanos pis chay redes sociales necta mana iglesia manchaya muy atincucho participar para redes sociales necta tukuy imaymana medios necta participanku 15 chunka junio diciembre killapi chanta noticia hayk'aqkamata participaya tinkuri iskay chunka pusaqniyo diciembre killakama kay domingo kama kay domingo chamushaña mana maqt'asllachu tukuy wawqimasis kuraqkunapis wayatinku kuraqkuna wawqipis paykunaqta tiyan wawasninta ninanku tiyan yachachiway página webman yaykunankupaq usuario mayqanta kasan waturispa contraseña imata kasan chanta chayta qillqaykuspa allinta chayman yaykuyatinku chay usuario contraseña waqaychaspa allinta premio ima kanqa sorteo niqta hap'inqanku kaypi kasan kunan suqa ñuqanchis ñawirinchis uqaq Corintios libruta chunka pisqayoq t'aqanpi kay uqchay llimpi ñawirispa uqamasis kunanqa hermanos yuyariykichik evangeliomanta willasqayta mayqintachus qankunapis qhap'irqankichik mayqinpitaqchus sinch'ita sayashankichik chaymanta kaypi nisawanchis evangeliomanta chaqatapuni ñuqa predicarqaykichis nisan kaypi imata predican wawqimasis paykunamanchu chaytapis hap'irqankichis mayqintachus qankunapis hap'irqankichik mayqinpitachus sinch'ita saysankichik chaymanta iskay chiklayninpi sichu chay willasqay palabrasta hap'inkichik chayqa salvasqa kankichik mana hina chayqa qhasillapaq cresqaykichikqa kanqa qankuna ñawpaqta uyarispa kay evangeliota creenkichis hap'inkichis chanta kay runa entiendes primata ruan hap'isqanta entiendesqanta chaypis predican waq runaman chayta nisan kaypi waq runapis kay evangeliota uyarispa creen charayku salvacionta hap'inqa mana rinanqa chayqa qasipaq kanqa nin kaypiqa qankunapis kay evangeliota uyarinkichichu apóstol Pablo hina ñawpaqta payqa evangeliota entenderqa chanta waqkunaman predicarqa waqkunapis kay evangeliota uyarispa arinirqanku chaymanta salvos kanku mana creen mana arinin chayri qasipaq nin qankunapis uyarinkichis kay evangeliota salvacionta taripankichichu arininkichichu charayku qankuna salvos kankichis salvacionta taripankichisña amén mana salvación hap'illaychu apóstol Pablo imanatachus nisan paypis sukp'unchay kay evangeliota uyarisqa salvación hap'iytawan entiendeytawan imata ruwarqa paypis predicarqa kay evangeliota waqkunaman kawsayninpi imata lluqsin mana ñuqa imapis karqanichu mayacharqanichu Dios kay graciata qowan Jesucristo wañun kawsarimun chanta Jesucristo wañun cruzpi chay huchasniyta llimpuchan ñuqa chaypi creyeni hinata hap'ini arinini charayku salvo kani ñawpaqta hinata pay hap'irqa salvacionta tariparqa salvación hap'iytawan imata pay ruwarqari piman predicarqa pay waqkunaman waqkuna uyarispa paykunapis hap'ispa creespa kikillantataq salvacionta taripanku amén wawqimasis chay hatun milagro kasan Diosmanta mana chayqa ñawillawanchu chayqa normal pastor hinatachus parlayatiwaqchis kayqa manchay hatun kunanqa nichus atinchis kanpis chayta qhawariyta pero kayqa astawan hatun kaq qankunamanta taripay astawan hatun licenciado titulumanta kayqa pastor licenciatura astawan hatun maestríamanta astawan hatun imata kasan kay doctorado manta astawan hatun wasiki kananmanta astawan hatun imamanta tukuy kawsaynichismanta astawan hatun kayqa
pero kunan tuta ari pastor entiendeni chanta ñawinta quieren ima rato tukonqa kunan cita y tian nispahinachis pero kay astawan hatun kaq imaynatachus parlanchis astawan hatun titulumanta profesionales mantapis astawan hatun kaq licenciatura manta maestría manta doctorado manta astawan hatun chaykunamanta kasan pastor kay astawan hatun chukasan presidente mantapis astawan hatun kaq pastor gerente general manta uj empresa manta chaypis chaymantapis astawan hatun imata astawan hatun kasan ñawpaqta qankunaqa salvación tataripankichis salvación hap'itawan kikillantata qankuna imaynatachus uyarinkichis kikillantata predikaspa tukuy chayta ruwayatinkichis qankuna imaynatachus uyarinkichis hina ruwayatinkichis imaraykutaq matiwaqchiri kikinta predikaspa waqkunapis waqkuna qasachanqanku qasipaq chayqa wakinkunari arininku amén Jesucristo wañun mana yacharqanichu t'ukurirqani ñuqa huchasapa kasqayta pero qanta uyarispa qani sawanki Jesucristo pichasqaña huchasninchista manaña huchaykanchu chayqa hatun gracia wawqimasi qampis entiendenki wawqimasi kayqa manchay hatun amén chayta entiendeyatinkichichu ari quinsa achikllay qhawarisun kaypi nisawanchis kay evangelio manta kaypi pisillapi nisawanchis imachus evangelio kasqanta ñawpaqta tukuy manta astawan yachacharqaykichik imatachus ñuqapis yachakusqayta Cristo huchanchaqrayku wañurqa Dios manta qillqasqapi nisqanman hina imata kasan evangelio ñawpaqta tukuy imata astawan yachacharqaykichik imatachus ñuqapis yachakusqayta Cristo huchanchaqrayku wañurqa Dios manta qillqasqapi nisqanman hina imarayku Cristo wañurqa imapaq wañurqa Cristo imapaq wañurqa imarayku nisawanchis huchanraykuchu pay wañurqa Jesús huchanraykuchu wañurqa mana imarayku Jesús wañurqa huchayrayku wañun imaynachus qillqasqaman nisqanman hina Dios testigo hina kasan mayqan runapis parlan chayqa Jesucristo wañun mayqan runapis nima huchayki mana kanchu chayqa mana ima atiniyuq pero kaypi Jesucristo wañun hina qillqasqa kasan huchasninchis rayku Dios manta qillqasqapi nisqanman hina Dios kayta arinin Dios testigo hina kasan churi Jesucristo wañun huchasninchis rayku tukuykuna creqkuna Jesucristo wañusqanta huchasninchis rayku manaña huchasqa kanchu limpu kani justo kani tawa chillayninpi tawa qankunapis ñawiriyatinkichichu kay tawapi nisawanchis mayqanchis evangelio kasqanta pisilla kanpis kaypi pisipi tukuy churasqa kasan iskay kinsa ampasqa karqa kawsarinporqata kinsa p'unchayninman Dios manta qillqasqapi nisqanman hina amén qankuna kayta yuyaynikichisman churayatinkichu ashkhachu ñawusnikichis wusq'ayatinkichichu a ver qhawasqa piqpatachus ñawinkichasqa kasan ñawiykichista wusq'ankichichu kuna ñawirisaq allinchu kasan tawa chishanipi p'ampasqa karqa kawsarinporqata kinsa p'unchayninman Dios manta qillqasqapi nisqanman hina kayqa hasa qankuna kunan uktawan practicanchis ñawiykichis wusq'aspa iskay kinsa ampasqa karqa kawsarinporqataq kinsa p'unchayninman Dios manta qillqasqapi nisqanman hina ari sumaqta qankuna yuyanchankichis wakinkuna ñawinkuta wusq'allapa mayma parlankuchu uktawan ñuqawan khusqa uktawan ñawiykichis wusq'aychis iskay kinsa p'ampasqa karqa
kawsarin porqata 15 p'unchaynima Dios manta qillqasqapi nisqaman hina. Amén wawqimasis. Chaypi creyqa salvación nin salvo kay Jesucristo wañu huchasninchis rayku qillqasqaman hina. Ampasqa karqa kawsarin porqataq 15 p'unchayninman Dios manta qillqasqapi nisqaman hina. Hinata creenkichis chayqa kay runaqa salvo limpu. Chayqa difícilchu facilchu mana chunka oraciones mantachu parlasan hoja funtamantachu 15 tawa chishlenillamanta parlasan Jesucristo wañun huchasninchis rayku pay wañun huchasninchis rayku qillqasqaman hina Diospaq nisqaman hina kay kasan Diospaq palabranqa tawa t'aqaynipi matanisa ampasqa karqa 15 p'unchaynimanta kawsarin porqa Diosmanta qillqasqaman hina 15 p'unchayniman kawsarin porqa nin kawsarqa imanita munan kawsarimusqanta Jesucristo pagaña huchasninchismanta Jesucristo atipan wañuyta Jesucristo atipan chayta parlasan qillqasqapi nisqaman hina Dios kayta parlasan mana Dios llulakuyta atinchu chayqa punichari chay iskayta uyarinkichis chayqa creenkichis chayqa salvo kankichis qankuna hinatachu creenkichis nuñachu huchaykichis tiyan astawan huchaykichis tiyan chayqa kay yachaqaqqa mana allinchumanmanta kasan ma entiendenchu sonqontaq duro mana ariniyta atinchu kayqa chaqakaq kasan Jesucristo wañu chanta limpuchan tukuy huchasninchista Pastor Andrés mana allintachu mana kayqa Pastor Andrés palabranchu patata kay palabra kasan Dios tatanchispata Dios parlasan Dios mana lluakunchu Dios parlaspa kay chaqakaq kasan ñuqa kaypi creeni chayta arininchayqa kay runaqa salvo manaña huchayuqchu chantapis ñawpaqta uyarispa ñuqamanta arinispa atin predikayta wasunasman qankunapis ñawpaqta salvación tataripaspa predikankichis waqsunaspis uyarinku ashkha runaspi tukuy maymana runaspi qankuna predikankichis kay evangeliota chayqa wakinkuna amén chanta chay sonqollawanta harininku kay runapis salvo kanqa nin mana tukuychu wakinkuna ma tukuychu arininku wakinkuna imata ninku Bibliamanta qhasipaq ninku tukuyma uyarisqan tukuyma nisqan mana arininchayqa alliyan kasan qhasipaq chayqa pero waq runa arininchayri imata ruwanqa kay runa imata kanqari arininqa chay salvo kanqa nin salvo justo limpu chanta mayman rinqa mayman rin hanaq pachaman wawqimasis kay llank'anata Dios quwanchis ñuqanchisman wawqimasis allinchu kasan kay parlay arinanqa chay amén aleluya mana arinanqa chayri allin kasan mayqan runapis tinkuspa predikaspa parlaspa kay evangelio kay hatun bendición hermanos kunan kuti ñuqayku kay domingo pasayta wakichiyku ñuqanchis ruwanchis qhawanchis chay videota Navidad tutata noche navideñata mana chayqa hasachu karqa ñawpaqta kaypi wayk'unku cocinapi mana atiku difícil karqa kaypi casada hermanas ninchis tukuy imayman zonasmanta hamunku iglesiaman guiaq warmin hamuspa encargada hina chanta misionerawan warmiwan coordinaspa pastora salidawan ima parlarispa mas kunku allin kaqmanta ima mikhuytachus
allin kaman wayk'uy chanta astawan allin misk'ika mikhuyta ruwasun qullqimanta imanata rupillan k'arinqa imaphanimanti imaphani kama ruwasun materialta pisantinqa qullqimanta imana ruwasun chanta ñuqayku t'ukuriyku chanta arininku chanta rantispa pichusantin pichapamun temprano hamuspa chanta wayk'un chanta casadas área de casadas área de casados qaris qankuna kaynaypi qhawankichis kayqa huch'uyña mana kaypi ruwayatinkuchu charayku salón minerospi ruwasun nispa decisión ruwarqayku salón de mineros cobranku kanpis ashkhata pero chay lugarllata mañawayku charayku ñuqayku t'ukuriyku chay salónqa iskay ascensor niyuq hayk'a ascensor de iskay ascensores ni tiyan wicharin wichaykun uraykun chayqa yanapanman ñuqaykuqa chay p'unchaypi domingo sut'iyayta apayku apanapaq ñawpaq p'unchayta chaypi wawqi mas jóvenes puñumunku ima horata paykuna desayunanqanku llank'anankupaqri phisqa phani qusqaniyuqpi sut'iyayta paykuna desayunanku mikhuna lluqsin desayuno lluqsin qankuna qhawankichischu desayuno hinatachu lluqsin hinallatachu rikhurin phisqa qusqaniyuq phanita desayunanankupaq imata ruwananku tiyan pastora Saleida evangelista Rocío pikunas kaypi tiyanku ima horasmanta paykuna wakichinanku tiyan qankuna chayta yuyayqa chaytinkichis ñawpaqta paykunaqa wakichinanku tiyan chay phani desayunanankupaq p'unchay ñawpaqta staffkuna kayman hamunku chaypi paykuna wakichinku cajasta tukuy imasta wakichinku imapaq q'ayantin domingo p'unchayta carro hamun chayman cargaykunapaq tiempota gananapaq suqta paqarin sut'iyayta hamunqa charayku phisqa phani qusqaniyuqta desayunasanku chanta tukuy chaypi suyaspa chanta q'ipinku imanta q'ipinku paykuna guerramanpis sisankuman hina tukuymata willarichispa llasa kanpis waynas wawqi mas tukuy q'ipirispa chayta mana alcanzarqachu astawan karqa imas camioneta iglesiapi tiyan uka camioneta qhawankichis chaypi uktawan apaspa kutirispa rispa kutirimuspa hinata aparqayku chayman chayaspa wakyamurqayku encargado sapa domingo feriata ruwanqachu mana wisq'asanchu chay feriaqa kuna mana feria kanchu nispaniku aleluya amén nispa kichasqa kasan ñanqa haku nispa hinamanta chayamunku chayamuspa imata ruwanku chayman chayamuspa montones imaraykutaq ma usqayapankuchu ma tiempo kanchu pastor ukaqa ascensor ma funcionanchu ñuqayku pagayku funcionanpaq qullqata cobrasanku imaraykuta uka ascensor mana funcionanchu mana funcionan chayri mana qoyta munaykuchu imata ruwanayku tiyan escalera niqta gradas niqta apaspa qankuna nichu chaywan pullarisankichis pichus participaqkuna chay qhipakun participaspa chaypi kusisqa wawqi mas churakunku kunanqa rumi sunqu kaspa hinata apayku gradas niqta wicharichiyku apaqayku wicharichiyku apaqayku chanta wakichiyku chay p'unchaypi ashkha runas chayamurqaku ñuqa qhawaspa paykunata napaykuwaq kanku pastor pay tatay nispa pay invitado pay familia kay riqsisqay ñuqa yachani paykuna mana evangeliota yachankuchu uyarinku kanpis evangeliota mana paykunaqa arininkuraqchu sunqunkupi huchayuqraq kasanku chayqa punchari wawqi masis charayku ashkha runas hamunku paykunaqa manaraq riqsinkuchu kay evangeliota ñuqa chaypi t'ukurirqani tiyan presentaciones jóvenes wakichinku danzasta teatrota tukuymata wakichinku are ñuqaypata imata kasan imarayku ñuqanchis hinata wakichinchis kay tukuy kayta kay evangeliopi kaspa hina mana evangeliowan imarayku tukuy kayta ruwanchis
tukuy wawqimasis apoyaspa ñuqapis t'ukurini kunaymata parlasaq historia tachu cuento tachu jajaja jojojo asininankupachu hinata ñuqapis askhata yuyaynipi t'ukurqani allin kanman tukuy wawqimasis kallpachakunku qullqitapi churayku tukuymata wakichiyku mozo familia chayamusanku wakinkuna niraq riqsinkuchu kay evangeliota astawan allin chayta t'ukurispa Dios chay sonqota warqa chay p'unchapi uyarinkichis mensajeta qakuna imata compartirqani Levítico tawat aqapi kayqa kashan base evangelio manta usuna huchallikun chayqa ofrendapa nantiya makinta churaykuspa chanta hucha yaykun chanta chayta wañurpachin chanta ñuqa chaypi t'ukurispa wawqimasis abusikunku chanta nispa siminku kichasanku ñuqapish chaypi t'ukurini chata predicasarqani wakin wawqimasis chaypi punsarqanku qurqursarqanku ña manachu allin predicasi nispa t'ukuraqkani wakin wawqimasis sayarinku Levítico tawat aqapi usqhay sayarinku chanta hawama lluqsinku sonqoy ukhunin chay wawqimasi abusikuña sino kaytaqa ukutita uyarispa iskay waranqa kutitaña sino uyarinispa hinata t'ukurinkapish pero astawan allin makasan familianchis kay evangelio naqta wakichisanchis ñuqanchis allin kay kasan predicay kay evangeliota chay canta chaypi uchikanta ñuqa t'ukurirqani chanta compartispa kay evangeliota zunasqa uyarinkanpis uyarinpis manapis manchayta ñuqa kusikuq kani manchay graciaskuq kani Dios pitaq ñuqa kani pitaq kani ñuqa imaraykutaq Dios quwan kay oportunidadta kay evangeliota predicanapaq Dios ñuqa riqsini kay fulanota kunanpuni kasan Dios yachan kay familia niraq salvacionta taripanchu Dios kay runaqa presentawan nin manaraq yachasqanta pero ashka runaspa ñawpaqinpi Dios kay oportunidadta quwanchis mayqan kasan kay oportunidad kay evangeliota predicay manchay gracias taqoni kay niqta chanta predicaspa kay evangeliota tukuchayku chantapis puchurqa premios canastones t'ukuriku pisi samunqanku kunan kay tiempopi mana wakichinapaq hina kasan hinapis puchurqa ma tiempo karqañachu qunapaq charayku parlayku chayta waqachayatinkichis kunan ch'isi tukuy premiota haywasun chayqa sut'iyasun mana tikunqachu askha premios chayamurqa baldematapis qusqallanta haywayku chayqa suyallachun chanta canastones ima p'unchaypaq 15 chunka ugniyuq ch'isinpi askha premios tiyan kanraq premios wawqimas charayku participaychis 15 chunka ugniyuq diciembre killapi año nuevo cultupi secreta willasaykichis qankunallaman redes sociales uyarisankutachu yachishankuña qankuna participaychis chay premios tiyan chanta ñuqayku wakichiyku kaykunata chay premios pipis Dios yanapawayku chayneqa kayneqa huch'iyña mana hatun chuwa espacioqa askha runas chayamurqanku ordenayta munarqani mesasta ñuqayku t'ukuriyku ordenasun chayqa makinta churaspa runasqa hinata chukunku mikhunata apamuspa pikanata churanku mikhuyta qallarinku ñawpaqta mantel churasunchis niraq mantel churaspaspari mikhunata churanku chukuyku kaypi qonan tiyan kamputa chukuyku kay niqpi lugar nispa mana tikurqachu mesata hinata churaspa ordenaspa hinata t'ukurirqayku pero mesata zigzagpi churaymunarqayku chayqa desordenado karqa hina quedakuyku pero uyashninkuta qhawaspa manchay kusisqa kasarqanku chanta pikana hayk'akustan ñuqa warmita waturqani hawapi hayk'akustanri 50 chayqa punchari ñuqaykuri ñuqanchis 15 chunka pisqayuqllapas ruwayku
Aska wawqimasis apaymunarqanku, mikhurqanku, chanta chef niykupita karqa. Iglesiapi tiyan aska chefkunas. Tiyan chef pikana ruanapaq, chef tiyan chicharromanta, saqtamanta, fricasamanta, tukuy especialidadpi tiyan chef sapa pata. Pikanatapis manchay sumaq wayk'urqanku. Manchay misk'i kasharqa chay sopitaqa. Ñuqayku q'ala tukuyku. Chanta chayta iglesiaman q'ipimuspa. Wataqman lugar niman tukima churanallata karqa. Waynas chayamunku, hermano chayamunku, mankasta mayllaspa, tukuy mata chaypi. Qayna wata ñuqa yuyakuni. Kuskan tutata pasayku, uskaq pani paqarinipi, pero kunankuti hermanos apoyanku astawan. Charayku astawan temprano tukuku, kayman chayamuyku, kaypi haqaypi ñuqa qhawaspa tukuy kaykunata mikhuna faltarqa, chaqapuni chari. Charayku haqaypi ma mikhurqaykuchu. Iglesiapi astawan alli mikhuy, iskay 15 platusta tukuyma puchusqanta, sopasta tukuyma mikhurqayku. Astawan misk'i kasarqa. Qhawaspa chay trabajuta chayqa mana hasachu. Kay munayku ruwayta kanpis, pero wakin kutipis hermanos qhipakunku. Chantapis tukuy trabajupis hermanos lla q'ipirinku. Chantapis waq wawqita qhawaspa imata ruwan, wakin wawqis mana mikhuspa llank'anku servispa, chaypis evangeliopaq. Pero wakin wawqimasiri salvo imata ruwan, mesapatapi familiawan mikhusan. Wawqi salvo kashankanpis evangelionosta llank'an, pero qhawaspa llank'asan evangelionasta, pero uknin wawqi imata ruwasan, mesapatapi familiawan mikhusan. Qhawaspa imana sientekun, ima lluqsinqa, allin aleluya nanqachu. Dios bendicionita qosan, o ima lluqsinqa sunquykuchispi. Nichu qankunapina lluqsin, bendición, allin manchay k'acha kayqa. Allin k'acha. Hinatachu lluqsin? Wakin wawqimasis onqusqas kanku lluqsin, phiñakunku paykunaqa. Wakin wawqimasis onqusqas kanku sunqunkupi. Phiñakuni nispaninku wakinkunaqa, phiñasqa kani. Manchay phiñakunku, chanta imanta llank'anku. Imanta llank'anku takaspa. Imarayku ñuqa hina llank'asani. Ñuqa llank'ani pichus mikhunanpaq nispa. Wakinkunata sunqunku hina onqusqa. Wakinkunalla allin ruwanku. Pero wakinkunari, ay manchay k'acha kay hatun bendición nispa. Paykuna familian sumaq mikhun. Invitaspa, predicaspa kay evangeliota, kuraqninmanta chay sunquwan llank'anku. Amén, wawqimas, entiendenkichis allinta? Imarayku asikunku wakinkuna? Wakinkuna chay sunquyuq kasanku, entiendenku allinta. Aleluya. Bendiciones. Wakinkunari, phiñakunku wakinkutayqa. Imaynatachus parlanchis warmi onqukunqa chay wawan nasichikusaqtin qosan ladunpi imata ruwanri chay sunqullawantaq suyan nichus kikin warmimanta hina nananqa chay, pero warminta qhawaspa sufrisqanta mana yachanchu imantachus ruwananta. Yanapayta munan imaynata cuerponta mañayatinmanchu nasikunapaq nitaq ruwayatin chaytapis. Chaypi payqa llakikullan. Wawa nasikuqtin imata ruwan? Kusisqa churakun. Makinpa, qosanpaq makinta p'ispa, qosanqa warmipaq makinta p'ispa, manchay llank'arinki, manchay k'acha wawanchisqa hinata consolaspa, kusqa paykuna kanku. Mana ñuqa hayk'a qhawanichu warmin nasichikuqtin, imarayku qhipakunki imaynata nasin hinata nispa,
Mana ñuqa hayqa qhawanichu nawqarita parlaqtaqa. Chunka es que ñuq panita kaypis ni mikhunipichu. Ima khuskan tutata hap'ichikunki nispa. Chunka pani paqarinipi nasichikunayki tiyan. Hinatachu parlan? Mana qhawanichu ñuq qasallatapas hinataqa. Chaqapunichani. Animaspa, kusisqa, khusqa, entiende atinkichichu kayta? Wawqimasis. Wawa nasikun, kallpachawanchis, kusita quanchis. Espíritu pipis uxuna huchasapaqa infierno mazenqa. Qankuna ñuqanchis pacientesrachu. Uxuna salvación tataripan. Uxuna nin siminman hina ma tiempo kanchu huchaytiyan. Mana imatapis entenderaqchu wawqimasis. Pero ima p'unchaychis entiendenqa. Qankuna qhawankichis kayta. Kay salvación ta hap'inchis ñuqanchis manchay hatun. Qankuna chayta qhawankichis. Bibliapi ni imatataq nin? Kunapaqa imatachus ñawirinchis. Trompeta señor pata tokaraqtin transforman. Imantataq transforman kay cuerponchista. Kay aychanchisqa ismonqa asnarenqa, pero trompeta tokaraqtin señor ninchis wahyawanchis sanaq pachamanta. Ñuqanchistaq wicharispa tinkusunchis. Kaypiri kay piñawirsunchis wawqimasis. Chunka pisqayuq t'aqapi. Pisqa chunka t'aqapi. Kayta nikichik hermanos, kay aycha cuerpollaqa mana atinchu Diospas deynonta herenciapa hap'iyta. Nitaq ima ismuq kaqpis atinmanchu herenciapa hap'iyta. Mana ismuq kaqtaqa. Imanita munan? Kay aychanchis ñuqanchispata mana atinchu herenciapa hap'iyta. Lunaman zinapaq imaynata nin chay máquina? Imaynata ninku chay maquinata? Cohete ninkuy. Chay máquina cohetepis kay máquina wicharinanpaqpis entrenan kaypi. Mana mayqan runapis mana atinchu. Universo mazinankama, hanaq pachamas zinankama watasta entrenanku kay chay cuerponkuta practicanku. Wakichispa kaypi lunapi imaynasqaku qasqa qullqita churaspa chaypi yachaqanku, practicanku, ensayanku. Manataq kunari mas yatinkuchu. Pikunachus aprobaq iskay chay maquinaman wichariyatinku. Chayta wicharispa atinku chayqa wakinkunama kutirimunkuchu wañunku. Universo mazinankupaq hinata ruwanku wawqimasis. Kay aychanchis kapuanchiskuna mana atikunchu hanaq pachaman chayqa. Kaypi ñawirispa Señor Jesucristo wahyawaqtinchis imaynatataq aychanchis waqpi tukunqa. Kay aychanchisqa kay aychanchis llawarninchis imaynapi tukunqa. Bibliapi nin Jesucristo kikin, ¿entienden que chayta? Jesucristo kikin ñuqanchis chaypi transformakusunchis. Chaypi recién atsunchis tinkuyta hanaq pachapi, hanaq pachamas rita atsunchis. Amen wawqimasis mana ñuqallanchischu. Tukuy runas pi cristianos llachu transformanqanku, Bibliapi hinatachu nin tukuy runas nin transformakusqankuta. Chanta Diospa ñawpaqinpi Diospa juisyunta taripanqanku. Chantapi pita huchaw kasqanta kay hallp'api asqa kutita uyarinkichis, asqa oportunidades tiyan kay evangeliota uyarinapaq. Mana ñuqa huchasapa kani. Imaynataq mana huchasapa paykunapis transformakunku aychankuta, llawarninkuta. Chanta Diospa ñawpaqinpi juisyuta taripanku. Qampata huchayki kanchu? Qan qhesachanki Señor Jesucristo wañuynita huchayki kallampunichu? Qanqa yaykunki. Mayman yaykunqa? Infierno ukhuman. Imaynata infiernoman yaykunqa? Chay cuerpon transformakun. Bibliapi imayna qillqasqa kasan? Astawan allin. Huchayuq kanqa chay? Huchayki kanchay astawan allin ñawiyki urqukunayki. Huchayukunki chay chakikita makikita khuchuy. Ama infierno ukhuman yaykunakman. Mayman yaykunan tiyan? Pinkirispa hayk'a tiempota wiñayninpaq nin wawqimasis.
Kaychaqa mana wañunchu matukukunchu nin infierno kupiqa nitaq desasikunchu. Wiñaypaq wiñaynipaq nanayqa Bibliapis naniwanchis ñawiyki huchallikunchayqa urqurpayay nin. Mana chaynaqman yaykunqachu. Infierno manta kaypi parlasan. Chaypi qankuna qhawaritsu wawqimasis. Chay domingo pasarpayan hinata. Warmichus wawa nasikunchay qosan imaynata kanqari. Payqa Consuelo taqon chiqapunchari. Charayku khusqa paykuna allin kanku. Chantapis wawa nasikutin tukuy runas kusisqa kanku. Qosanllachu kusiypi kasan? Pita kusisqa churakullantaq? Vecinos nin familia, amapis familia chunkachu runamasis nin, hermanos ninpis, imayna kasanku paykuna? Felicitanku. Chiqapunchari? Qankuna chayta tukuritsu wawqimasis. Espiritunchispipis usunaqa, wataqmanta nasikunchayqa payqa huchasapa karqa, mana entiendetaschu, mana ariniyatarqachu. Kay runaqa uyarispa kay evangeliota entienden, chanta salvacionta taripanqa. Qankuna familiachu kankichis chay? Qankuna familiachu kankichis? Runa hamun kay evangeliota uyarin, qankunapi kankichis? Mana imapis qankunataqa nima relación kanchu. Hinapis ñawpaqta ñuqanchis salvacionta taripanchis, hap'inchis. Ñawpaqta ñuqanchis hap'irqanchis salvacionta entiendenchis imachus kay evangelio kasqanta chanta kay runa hamunkunanqa uyarisan. Ñuqanchisqa yachaspa mushuq runa hamusqanta imaynata pay uyarin? Imaynata ñuqanchis ruwanchis? Chay warmi hina wawanta nasichikun, sufrin, qosan palantupi imata ruwan? Animaspa suyan, chay sonqowan. Wawa nasikutin imata ruwan? Kusiypi kasan khusqa, abrazakuspa, mana qosanchu kanpis? Familias nin amigos ninpis wawa nasikutinqa qharisuchu warmisichu nispa watukachanku, manchay k'achitu, felicidades. Parlanku chinata manachu? Parlan, felicitanku. Iglesia mari wasqsuna samunku, uqsuna mana entiende kay evangeliota, kay pachapipis kikillantataq, felicitaspa, wakichispa, iglesiapi ujalma, mana kanchu, manaraq salvación niyuchu kasan, charayku ñuqanchis ima sonqowantaq wakichinanchis tiyan, khusqa wakichinanchis tiyan, chayta nita munarqaykichis. Ima sonqowan wakichinanchis tiyan? Waranqa kutita uyarinchis kapis kay evangeliota, ñawpaqta wawqimas se entienden kay salvacionta. Chanta familianta pamuspa, chanta masinta, zona masinta, chay ladopi imaynata uyarinchis? Pastor predican kay evangeliota, chanta wawqimas yachankuchu manachu salvación manta. Wañuchisa uq macho cabriota, upani falta limpuchananpaq kay huchachinka waqaychaspita qawasan kayta. Runa masi imaynata uyarisanri? ¿Entiendesanchu? ¿Nichu entiendesan? Ima faltanri? Tukuy chayta qawan. Ñuqa yachanikapis, entiendanikapis, imaynata kasanri? Runa masi entiendanqachu manachu imaynata uyarinqari? Hinata t'ukurinkichichu manachu? Yuyaykachankichu hinata manachu? Ari yuyaykachanchis. Yuyaykachanchis ujalma nasikunanpaq kayqa sumaq kaq kasan. Imaraykuta ñuqanchis uj evento kaqtin presentaciones tiyan, eventos tiyan, recepcionistas tiyan, limpuchaqkuna pichaqkuna tiyan, bañospi, imaraykuta ñuqanchis tukuy chayta ruwanchisri? Mozo kawsay nasikunanpaq chayman tukuy sonqonchista churaspa. Chay pananis moschayqa
sonqo hamunanpaq imanataq kay akatayna q'ayapari imanata uyarinqa kay evangeliota hasta wakichispas ordenaykuspas sumaqta pichus kay evangeliota uyarispa mancha ch'aqwa takaykachaku imanata hinata kay evangeliota uyarinqaru ch'imankachis entiendeykichischu tukuy chayta tukuychayta qhawarispa kawsay chaypi nasikun ukuti parlarqa seminarista karqa ñuqa staffpuni karqani escenariopi ñuqa llank'aq kani masis niri ma ima talento kanchu paykunata mana talento kaptin ima areapi paykuna llank'anku ma ima talento kaptin ima areapi llank'anri wakinkuna pichaspa bañuta llimpuchaspa mana chayqa dificilchu pichaspa chay llank'ana kasan Coreapi tiyan tawa estaciones uninkaja estación invierno chirimita mancha chiri imata ruanku retiro wasipi chay salonpi mancha hatun chayman phisqa waranqa sunasiyaykunku sapa hospedaje cuartuyuq chaypis q'uñirina tiyan charayku Coreaqa calefacción tapaykachan manchay hatun yakupis q'uñi kanan tiyan chay yakuqa muy kachanchata q'uñichan temperatura 0 ukupi phisqa grado chunka grado urapi manchay chiri kumayaykuspari q'uñisitu pichus puñu cuarto kupi sut'iyayta allin puñunanpaq pitaq llank'anan tiyan entiendenkichishu chaynaqta allin puñunanpaq sut'iyayninpi q'uñistupi imatas ruwan sut'iyayta llank'anan tiyan imanta llank'anan tiyan yaku q'unchinan tiyan tukuy tutantin sut'iyayta sach'asta churan llant'ata p'akispa hinata rupachin manchay hatun entiendenkichishu kaynaqta ñuqa staff kani tukukunchayqa ñuqa qurqurini puñusani pero runa masinini mana taliyuqkunari llank'asanku manaqpi llank'anku paykuna sut'iyanku zombi hina purisanku tukuy p'unchayni zombi hina purinku iskay 15 runata takaykachaspa kunanchus rikhuwankichis manachus riqsiwankichis runa masiki nispa tukuy tutantin llant'ata rupachispa yanitapi tukusqa chanta manchay chiri sut'iytaqa chompata chanta tukuy ima yana yuraq chanta pay niwan Andrés ñuqa envidiakuyki nispa niwan imarayku mana ñuqa staff yachaqarqanichu tukuy sut'iyayninpi payqa chayta ruwan laruwan yakuta q'uñichin llant'ata churaykuspa puñurpayan chayqa ima pasarqari sut'iyayninpi chiri qhawakurqa chay waqmasis puñuspa q'ayantita manchay k'amichikurqanku qankuna qhawari sut'iyta llank'anku ari imanata sientikunku wawqimasis sut'iytapis chirisan tukuymata muchurispa ukuta qunqaspata puñusqa ima kashan chanta wawqimas reclama kanku sut'iyta chiri karkatispa puñuyku pitaq encargado kaynaqmanta calefacciónmanta apamuy nispa chanta huk negrito hawarqanin mana allinta puñurqachu chirikasqanrayku chanta mana allinchu chantapas un bomba hina tiyan k'aminapaq chayqa wanchinapaq sufrin p'unchay tentación prueba yaykurqa masir vinchuyna turkani hasta llant'alla kanman apaykuni neta chayrayku askha condenación chayarqa
paqa waqa mas sirvinchu imapas sirvinichu inutirkani nita llant'atap churaykuyatinichu chantapay imata decidirqa supay parlarqa mas sirvinkichu qanqa tropiezo kanki choqay lluqsi payqa tukuy tutantin t'ukuraq imata t'ukuraq maymapaq sirvinchu hayk'ata hayk'asaq hinapas huk p'unchay paso predicarqa payqa nirqa hermanos kay evangelio manchay hatun qankuna salvación taripankichichu manchay k'acha nin qankunapas salvación taripankichichu qankunapas predicankichu waqkunaman paykuna uyarisunkichichu paykuna salvación taripanqanku bendiciones qoychis hermanos kay evangeliota predicay evangelio niqta tiyakuy compañero kayta uyarispa ñuqaqa llant'allata apaykuni hinata t'ukurin imata ruwanchik llant'allata paspa matalentuykanchu nitaq sirvinichimapaqpis hinata payqa yuyaynipapakisaqa imanarqa chanta pastor risaq predicamos kay evangeliota chay bendición taq uja alma salvación taripananpaq necesita imata necesitari ñuqa kikin pulpitupi predicaq kay evangeliota mana ñuqa chukayta ruwaq kani ñuqa necesitaq kani pichus suaymunan chay encargonamanta sapukma pastor parlarqa chanta pastor parlallarqataq ujariyata mayqan kachan kayaria Calefacio riqmanta llant'ata churay chay encargado calefacciomantapis payqa llant'allata apaykun ñuqaqa simiwan kay evangeliota predicari sawr kiki llant'ata predican imata nin pastor llant'a churaykupa puñuni kampis pastor imata ruwari pastorqa predican kay evangeliota uyaris papay atinman tiapuyta mana llant'ata churasani astawan ruwasani imata ruwasani a predicasani kay evangeliota ñawpaqta mana t'ukurkani pita kaytsaqa mana allinchu mana k'achichu fiero yarita nispanin imata ruwasan kay evangelio tuyarisani kay palabra niqta cambian kay evangelio niqta tukuy imata payqa ruwasan nin wawqimas kuna mas k'arisunchis pisqa t'aqapi chayqa punichari ñawpaqta kay evangeliota willarqa tukuy pikunachik kriqkuna salvos kanqanku mana kriqkunari chayqa qhasillapaq mana salvuchu kanqa chayqa allin kasan wawqimasi chayqa punchari iskay pisqa runas chunka runas waranqa runas mayqan runapis kachun allin kasan kay evangelio predicayqa kaypi qhawarisun pisqa chillayninpi chanta rikurerqa Pedroman chaymantataq chunka iskayniyuq apostolesman suqtanpi chay qhipata waq hermanosmanpis rikurillarqataq pisqa pachaq kuraq tantasqa kasaqtinku chaykunamanta ashkas kawsasankuraq wakintaq wañupunku kaypi ñawpaqta nisawanchis Jesus Señorpaq discipulusnin kay evangelio kaq kasan chanta paykuna predicaspa ashka runas hinas paykuna salvacionta taripanku paykuna hupi wakinkunaqa wañunku wakinkunata kawsasankuraq pero astawan sumaq kasan kay evangelio qhati predicaspa chanta salvación taripaytawan chanta Jacobo mas rikurqa chanta tukuy apostolesman pusaqninpi nin tukuymanta qhipaptataq ñuqamanpis rikuriwallarqataq sullu
suyusqa wawa hina kasaqtiypis entender chanta payqa predikasan kay evangeliota predikaspa mana tukuy imachu allin kasarqa chunka chiqllaynipi ñawirinchis wawqimasis tarinkichichu iskay kinsa chaywanpis kunanqa Diospa qasilla k'acha yanapaynirayku imaynachus kasqay kani chay k'acha yanapayninta ñuqapaqa mana qasipaqchu karqa ñuqa tukuyninkumanta aswan sinch'ita trabajarqani chantapis mana ñuqapichu astawan Diospa k'acha yanapaynin ñuqawan chay ruwarqa mana predikanallanchu chay hinapis predikasaspa situación chayman chayqa gracia kashan wasunaman predikayqa manchay hatun kayqa wawqimas qankuna qhawarichis warmi nasichikun wawata chaypis manchay hatun kawsay ñuqanchik kay evangeliota predikaspa espirituanchikpipis entienden chay creen chayqa wataqmanta paqarikun huchasapa karqa chanta imanata pay wataqmanasikun justo hina llimpu aychanpaq hinata qhawakun mana huch'uy imachu waq musuq kawsay nasikun espiritunpipis astawan hatun wawqimasi astawan hatun aychamanta ujarmalla tiyan chayqa wataqman nasikun huchasapa karqa wataqmanta nasikun chay predikanata kay evangeliota uyarispa cambian kawsaynin ari infierno masinan karqa pero kay evangeliota hap'ispa mayman yaykunqa hanaq pachaman kaypi apóstol Pablopis parlasan Diospaq gracian quwasqan mana qasipaqchu kasan kay wawqimasis y hatun gracia chayku predikayta munan wakinkuna chayqanta predikanku evangeliota wakinkunari kay pastor imaginachu hina ruwan hina pichaspa calefacción hina wakinkunari kutirispa tukuy imaymana llank'anapaq wasaqmanta nasikuna tiyan musuq kawsay chayta necesitanchis entiendankichichu kayta wawqimasis tal vez wakin pastor hina predikan tukuy áreaspi kikillantaq kay sumaqmantapuni kasan chaypi unqukunapaq musuq kawsay kay kashan kaypipis nirqa gracias taquni mana astawan wawaymikunapaq hinata sirvispa kay evangeliopaq tiyaspa imachayamunqa mana allin imasllachu chantapis hamullanta ima hamuri llakikuna samun situaciones chayamun enemigos hamullantaq hamun nin chaqapuni chari chaypis gracia nin imanin ima gracia kasan evangelio predikayqa hatun gracia kasan evangeliopa kawsakuyqa enemigos situación chayamunqa chay gracia chukashan wawqimasis qankunapaq kayqa graciachu ñuqa visitaspa chunka kutita niwta ariniwanchu chayqa graciachu allinchu kashan chay chunka kutita visitaspa niwta ariniwanchaqa gracias ninapaqchu kashan chay wawqimasi qankuna hinatachu ruwankichis kaypi imatataq nin gracias nin problemas ima tiyan situaciones tiyan chaypis hamun kay evangelio niqta gracias mana atikunchu kaykunasta ruwayta wawqimasis si warmichus embarazakun chanta nasichikuspa chayqa normal kasan uraqnimanta hina ruwanku mana tukuychu embarazakunku nitaq tukuy patachu kay nanayqa kasan charayku qhawaspa wakin warmista wawayuq iskay wawayuq kasanku askha wawasniyuq chay warmipaq chay mamapaqqa situaciones problemaspis wawaswan purispa pero waq warmis mana atinchu ruwayta chayta qhawaspa imanataq sientikunqari chay ch'ampas ima tiyapuyta munan entiendenkichu kayta manachu
ahora waka mamá y que te ranti pues va chiman kai sí que manta pero cual mana colcoche cheti mamuna causa ni pija ka con canca chiman kai sí pues yo caps que de roi munani entiende ya tengo que te waka más tú cuy cancuna evangelio te sirve hamun kichis problem chamo insulto y mana cancari mana ti kunchuka ka tu kujuna profesionaita pita kasan pita ka pichu salvación tap estaripa pai predicas para evangelio ta predicas para evangelio ta causa ni picheta khawaya tenka champas wakin kuna ujina situaciones tian hinapsu woke masis wakin kuna ni entiende yanko pichu ka evangelio ta ka wakin kuna causa ni kupini haika ni haika chaya terkachuka evangelio maño canch ño pata que salvación tatari panches amen woke masis kaipi Dios pa gracia en casa mana casi pachu que niño causa rinchis pipis kai evangelio tapichus chawasu wakin kuna mana disfrutar tin kuchukai pachapi kai evangelio pitias pa menta parlanchis apichus disfrutasan kai pachapi materiales limpi económicamente kai evangelio nectata ñoqanchispis mana tinchichimas ruaita y que hatun gracia amén o que más es entiende a tinchichuqueta gracias chuquesta zai pues mana kai evangelio verim chipat kasan kairi ay pachi mas buzachu chunka kutita chunga kutita ma kachu tukuche manta gracias wa que más es kuna chisi kaipi apóstol Pablo ka kikillantata chunka iskay niyoq chishlenita qankuna ñawiri atinkichis kay sumaq kaq kasan tarinkichischu iskay 15 sichus wañusqankumanta Cristo kawsarimpusqan willaku chayqa imaraykutaq qankuna ukhumanta wakin ninku wañusqamanta kawsarimpunqa nispa mana kasqanta kaypi nin wakinkuna sichus wañusqakunamanta Cristo kawsarimpusqan willakun chayqa maymanta kawsarimusqa Cristo qankuna ukhupi nin wakinkunaqa mana kay kanchu wakinkuna ninku imaynatataq kawsarimuyatin wañuymantari nataparrasanku imataparrasan Jesucristo mana llenfuchanchu huchasninchista chayta parlasawanchis Jesucristo wañunkapis huchayuqllapuni kasan sonqoy ukhupi kikinta waqemas entiende atinkichis wakinkuna imata ninku imaynamanta kawsarimuman wañuymantari mana chayqa kanchu imanita munan Jesucristo wañunkampis cruzpi huchasninchisrayku ñoqa huchayuqllapuni kasani imaynamantataq mana huchayuq kaymari mana chayqa hinachu kasan entiende atinkichis waqemasis hinata paraspa ma krinkuchu Señor Jesucristo kawsarimusqanta ma krinkuchu manaña huchayuq kasqanchista sichus wañuymanta kawsarimpuy mana kanchayqa nillataq ari Cristopis kawsarimpurqachu mana kawsarimuy kanqa chay imaynata krenqa Jesucristo kawsarimusqanta chunkata wayuqpi Cristochus mana kawsarimpurqa chayqa qhasi manakaq willakuyqa qhasi manakaqlla paypi kresqaykichikpis Jesucristo mana kawsarimunchu ñoqanchis predicaspa kay evangeliota qhasipaq nin chanta ñoqanchis kay fe kapuanchayqa qhasipaq nin kashallanpuni huchasqa wakinkuna ninku qhasipaq nin chayta predicaspa kay evangeliota feyninchispis chunka pisqayuqnipi ñoqanchis kanchis tarisqas falso testigos Dios pata
ima kaikuni falso testigos Dios manta. Dios nicho Jesucristo causarimu makarqachayqa huchiyuqllapuni kasuman karqachayqa falso testigos kasuman manchayaki kayqa. Mana yachaqa kunchu llakisqachu kasan mana chuchayqa. Wakinin mana Jesucristo kawsarimunchuspa Jesucristo wañunkanpis mana huchiyuqllapuni kasan. Jesucristo wañushpa llinfuchan tukuy huchasninchista chaychaqa kaq kasan pero wakinkunari makrinkuchunin chaypi chunka saqtay aqapi wañushqachu mana kawsarimpunqa chayqa ni illa Cristopis kawsarimunchu Cristochis mana kawsarimun chayqa payninchisqa qhasiypaq mana krenkuchu Señor Jesucristo kawsarimusqanta chayqa huchiyuqllapuni kasan chayta parlasan kaypi chunka pusaqniyuq chiklayninta hina chayqa Cristopi Crespa wañuqkunapis chinkasqallataq kanku pikunachus puñuqkuna imanita munan ñawpaqta salvacionta taripanku entiendenkichischu kay evangeliota wañunku ñawpaqta paykunapis imaninku chinkallankutaq nin mana Cristo kawsarimuyninta Crespa entiendeatinkichichu kay niqta parlaspa mana Jesucristo kawsarimuyninta Crespa chunka hisq'uniyuqta ñawirillasunta kaykunan kawsayllapichu Cristopi suyakunchik chayqa tukuy runasmanta aswan khuyay waqchas hina qhawasqas kanchik entiendenkichischu kay niqta wawqimas imanita munan Jesucristo mana kawsarimunchu mana kawsariykanchu kay kawsaypichus suyasun Cristopi chayqa kunan imanita munan imanatachus kunan tiyasanchis imanata kawsanchis kunan wawqimasis hinallata kawsanchis Cristopi cristianos ñuqanchis khuay waqchasina astawan waqchasina chaynata entiendeatinkichichu imanatachus kunan hina tiyasanchis hinata tiyanqanku chayqa kay kawsaypi Cristollapi suyaymunayku ñuqaykupis ñuqanchisqa wañuchinapaq hina kananchis karqa imaynatata Jesucristo kawsarichimunchis chaypi Crespa Jesucristo kawsarimunchu manachu kawsarimun imanita munan kay Jesucristo uktawan hamunqa chayta Crespa amen wawqimasis Jesucristo uktawan hamullanqataq imayna kawsayninchis kanan tiyan kunan hinallachu tiyaymunankichis allinta tiyaspa kay pachapi pikunachus mana creqkuna Señor Jesucristo kawsarimusqanta hina tiyaymunanku kay pachapi imaynatachus tiyasankichis kunan hinata disfrutaspa kay pachapi tukuy kayta Jesucristo mana hamunqachu nisanku hamunqachu manachu ari chayqa mantapuni hamunqa wawqimasis ñuqanchis mana khuay runachu kanchis amén hermanos tiyaspa Señor Jesucristo niqta kawsaspa kay evangelio niqta kayqa hatun bendición allin kaq kasan pero wakinkunari mana krenkuchu imapitaq mana krenkuchu Jesucristo mana kawsarimusqanta nisanku Jesucristo mana hamunqachu nisanku kaypi tiyasqa nisanku kunanqa allin disfrutankichis allinta mana creqkunari Jesucristo mana hamunqachay ñuqanchis cristianosqa ñawpanta salvacionta entiendespa chanta evangeliopaq kawsakuspa Señorpaq paykunaqa astawan khuay runas kanku astawan warcha nichus Jesucristo hamunqachayqa entiendenkichischu kayta wawqimasis hamunqachu manachu chiqapuni chay hamunqa wawqimasis chayraykun kaypi ñuqayku kasayku tiyaspa kawsaspa kay evangeliopaq tukuchanapaq ukchillawan tukuchasun
Pisqachunka pusaqniyuq chiklayninta ñawirisun. Pisqachunka qanchisniyuqta ñawirisun, pisqachunka pusaqniyuqchawan tukuchasun. Amén waqimasuq. Kunanqa Diosman gracias posqa kachun. Wañuyta atipayta yanapawarqanchikrayku Señorninchik Jesucristo niqta. Iskay kinsa. Ajina ari munasqa hermanosni, sinchita sayaychik, mana sayk'uspa, wiñaspapuni Señorpaq ruwayninpi imaraykuchus yachanchik Señorpaq sutinpi ruwasqanchikqa mana qhasipaqchu kasqanta. Amén wawqimasis, mana qhasipaqchu nin. Qankuna llank'asqaykichis Señorpaq, ni imapaq qhasipaqchu. Huch'uy himtamanta pacha Evangeliopaq Señorpaq qankuna llakikunkichis, pichankichis, llakikunkichis Evangelio niqta, chayqa mana qhasipaqchu nin. Tukuymata Dios quwanchis. Chanta Dios imata quwasun? Atipankichis nin. Pikunachis Evangeliota servikuna ni hayk'aq atipachi kankuchu. Kaypi Dios qanchu manachu? Diospi siervo niqta qhawachiwanchis wawqimasis. Kawsanchispaq Evangelio niqta chay kawsay astawan allin kaq kasan wawqimasis. Ñuqanchispis hap'ispa Señorninchis Jesucristuta tiyasunchis wiñayninpaq. Kunanchisi kaykama compartisunchis. Oraspa tukuchasun. Tata Dios kunanchisi uyariyku q'ayapis Navidad p'unchay Jesucristo hamun kay pachaman wañunapaq nasikurqa wañunanpaq huchasninchisrayku chanta payqa kay pachaman hamuspa cruzpi wañun. Ashkha runas nisanku Jesucristo maldición kasqanta imarayku pay cruzpi wañunri. Ashkha runas hinata parlanku cruzmanta Señorninchis Jesucristo huchayuqllapuni kashanku sunqunkupi chayqa Tata Dios pita ñuqayku kayku astawan mana allin kaq, astawan saqra kaq, astawan millay kaq, chayrayku ñawpaqta hap'iyku taripayku salvacionta. Dios quwayku kay kawsayta manchay hatun mana entendillanchikchu ni hap'illanchikchu ñuqanchispis ñuqaykupis munayku predikayta kay Evangeliota munayku kawsakuyta Señorpaq kay Evangelio niqta allin kasan haywana tukuy kawsayninchista tukuy Señorpaq kay Evangelio niqta ñuqayku predikayku kanpis ukllapis salvacionta taripanchayqa chayqa hatun bendición. Tata Dios tukuy wawqimasis Boliviamanta La Pazmantapis salvación taripaytawan hap'iytawan paykunaqa predikashallankupuni Señorpaq tiyaspa kawsaspa Señor bendicionita qunqa alli ñak'ariykuna chayamunqa enemigos chayamunqa tukuy imaymana situación sayranqa kunanch'isi uyarispa Dios quwasaqku munayninta atipaspa tukuy kaykunata Tata Dios manchay gracias qoyku. Kunan wawqimasis sinqapisita familiaykichista llaqtaykichispi compartispa parlaspa Dios llank'anqa sunquykichishpi. Dios bendice kawsaynikichista Tata Dios kunan tuta gracias taquyku orayku Señor Jesucristo sutinpi. Amén. Terminamos.